mõistetav selline igav töö. Samas oleks ma võetud üleda ja mis ma siin, aga minu on nettusin täitsa uued aastast 2019. Kui ma neid tegin, see oli selline jõuluöödne aeg, et üks Tartu selline kunstihuviline hakkas aasta näitust kureerima. Siis otsustas, et tema teeb katsetuse minuga. Ja ostis mingisugused lõuendid ja värvid mulle, et kuidas moodi mina akrüüli maalin. Ma panin sellist. Ja ainuke naiskunstid elab Taanis. Et meil on näitus suhteliselt keerukas teha, et saada kõigilt mingid värsket tööd kätte. Ja Priit Pajose selline sümbolism, see on väga mõnev, see on tal just 90ndate alguses selline või 0ndate alguses. Ja seal kuumis on veidike süngemad viimase aja pildid, sellised tumedad hästi, aga paarkümmend aastat tagasi tegid selliseid asju. Inimesed lihtsalt aru saada lilleniga. Ja inimesed põhiliselt ta kujutab minu arust enda autoportreed, mis portreedisse nägudes. See on tema nägemuse läbi. Aeg küsimusi esitada, kui on tekkinud äkki mingi maali kohta või joonistuse kohta soovida täpsemalt. Et paar küsimust saaks esitada. Et ma pean... Kuidas teie loominguline protsess tavaliselt algab? Minu õpetaja alati ütles, kui saad, siis ära tee. Nii et see on nii, et kui enam ei saa, see on päris hea tingimus, et nii vägisi ei ole vaja midagi teha, aga kui tunned, et on vaja võtta see pintsel või pliiats, siis see on see õige stardipakk. Kui tõsiselt võtta, kuna ma teen väga pikaajalisi maale ja kui ma olen maalinud kellegi, nagu praegugi on seal, viimane maal on ühest Tartu noorest näitlejannast, kes on Melchiori filmi naispea tegelane, siis kui ma maalin mõnda portreed või ta ikkagi läheb nagu psühholoogiliseks portreeks, mitu kuud tegeled sellega, siis tahad vahepeal nagu neid kõik ära unustada, et see sama inimene ei läheks mul järgmisse maali sisse, siis ma paar kuud tegelikult tegelen millegi muuga. Et kas joonistan või maalin akti või et see nagu puhastan oma neid sõelasid, mida ma olen 6 kuud on läbi käinud sealt või 8 kuud. Väiksem formaat on 6 kuud, aga suuremaid ma olen teinud ka aasta. Albert, et sama küsimus siis, kuidas just loominguline protsess tavaliselt algab sul näiteks? Hommikul ärkan üles, vaatan puhas paber või puhas lõuend. Hakkan uut maailma looma. Tuleb seda paberi peale või lõuendi peale midagi. Pakun uut maailma looma. Tuleb seda paberi peale või lõuendi peale midagi. Võib-olla olen ma endas mõelnud sügavalt läbi, mida ma sealt teen, aga mõnikord ei tea. Mulle tundub, et see, mida ma joonistan või maalin, see on üks ümbritseva maailmaga suhtlemise vorm. Et mis on nagu läbi meelte ja samas läbi aju fantaasiate. Ma ei tea. Ega ma suurt ei oska ennustada, mis välja tuleb. Aga ma arvan, et ikka kellekski inimlik, kellekski on kosmiline see maailm. Ma ei tea. Kuidas nüüd publik ise otsustab? Seni, kuni suudad ära unustada, et sa muuseumarbed ka tundide kohta ei unistada, kui ta kas pabrite kord tuleb vastu ja läheb.
проводить видеообзор. Можно посмотреть там всякие Отзывы. вот отзывы всякие. Можно Да, очень интересно. Ой, Маша и Соня Королевы. Поближе, допустим. Пожалуйста. Да. Ну вот тут красиво реально очень. Ну я правда не понимаю, что это, но... Шрек. Стой, Шрек, смотри. Ну, тут... Вот ты меня Шреком называешь? Нет, это Шрек. Посмотри, реально лицо Шрек. Да. Тут Вот это вот реалистичный рисунок. очень одиноко. Очень красиво. Очень одиноко. Очень. Мне очень нравится. Это моя самая любимая. Прикинь, на тебя тут нападает маньяк и убивает тебя, и ты умираешь. Вот бери фильм «Кота ищем». Pakunud maailma Ну вот, А вот нужно было отказываться вовремя. рамки красивые реально очень. Pakunud , pakunud maailma Мы можем увидеть двухголового барашка pakunud maailma looma . и людей. Не знаю, каких, конечно, но людей. Ну вообще, как-то даже немножко Pakunud смешно. maailma , Вот тут вот мы можем увидеть кота pakunud в полном maailma looma , ужасе, страхе. pakunud Он maailma боится за looma , свою жизнь. pakunud А, Который это пипец какой-то. Он не pakunud орет, он maailma looma , Он, pakunud , а pakunud , мне нравится. мне нравится. maailma looma Вот та, вот это, вот та, вот это. pakunud Вот это. maailma looma Не знаю. Я такая загадочная, депрессивная. pakunud , Вот это вот. pakunud , pakunud maailma looma . Какие-то люди идут вообще. paberid Красиво. Уже это закончились. О боже, тебя вообще твоих комментариев больше не pakunud спрашивают. maailma У тебя looma , один ответ. pakunud maailma looma tuleb seda нарисовано paberi золото. peale А, või lõuendi peale Они очень красивые и pakunud , сделаны узором. Я даже не знаю, что добавить. pakunud У меня maailma маленький словарь. looma , Да. Да шо, мне все нравится. Вот вы такие неблагодарные. Вот вы бы так смогли нарисовать, а? Ну как бы, ну что, какая мысль у этой картины? Нету мысли у этой картины. pakunud Вообще-то это религиозная tuleb смысл seda картины. paberi peale või Религиозен. lõuendi peale midagi . Скорее всего, тут что-то из Библии, но мне Библию только в детстве на ночь читали, так что я ничего не помню. Вместо детских сказок. Вкратце везде происходит какой-то ужас и все такое. Да. Картина очень депрессивная, как я уже сказала. Скорее всего, всем эти картины понравятся. Издевательства. Вообще, как бы, они красивые, ну сами по себе. Соня, у тебя осталась совесть? pakunud maailma looma Вот это pakunud maailma человек, looma , который не делится с шариками. paberi peale Ну, все Tuleb с seda ним понятно. paberi peale . На этом все, наверное, все. pakunud